Nibobea musesia nundu wa kwendea kwithi wanaitu ndini wa kilungu kicha Uiiti muthenyani wa umuthi na indi tutana yuthi umoni daktari ena ambisa kunena yulu wa PID na undu fallopian tube kana mekiba ya mundu kwa itonya kwithi wa ilindanite na kaithi wa na ectopic pregnancy kana ilebu yikwila wa mwekibani na indi nenda daktari oselelebu aende na utwelesya. Yes, kwa no indi tunamena kwasya nikana ila mundu moka ethwa kwile mwekibani kana ectopic pregnancy na operate wa wiza kwithia itina kethwa thina wa kukwebu nundu wiza kwithia mwekibo mwake wikuthukumanesa na tenda kila kwithia kila mwai itumbe ya mina kuma ngalikwe mweja ovary na mwelonge yuma ngalikwe lange ya ovary lakini ila wa mina cooperate wa ngalikwe mweja ethia ni ovary mwene uthukuma kana ni mwikiba umwe ukuthukuma kana is only one fallopian tube ila kuthukuma kwa in most cases najoctomy PID ni actually very serious disease muno kwa mundu emunini nundu ila wa mina kwa affect wa we munini wecha kwithia kwebu kana kwithwa na kana pe tapena thina muno akala methwa na PID maminosi akana kambe na makoro ni PID kana kwa kusema no kola nebu nicho kusimi mundu mukosi no asia kana kambe lakini no sia kangi na talia usaithia matuku maingi usaithia ni mwikiba with ubinganete kana the fallopian tube sita as a blockage na dini wa tamina kumana kana the fallopian tube sia kusisi na thina kila kingitete ate yani cooperate na itawa tube plastic kana usaithia mwikiba wako kana the fallopian sia kunisia pingwa na sia and block wa na operation isi matuku maingi is successful nundu ndo mwana ngali ya endie na ya so wani makanika na engine ya bingwiwe itoto kumana da engine la ingita bingwa kwa mundu mga operate wana kwa tube plastic na mwikipa wake watatwa usithia ni wani block wa wiza kwithia matuku maingi ku conceive is very low, it's almost 50% kana low, less than 50%. na jokutimi yutamino mana kana thina lawe na muno tacha thina mwingi ni with a way tube blockage kwa kaingi no tuma mara conceive ya jokutimi mundu ethwa ena another option na option ni yo thitwe andu aingi maitumia kana makia device wa ukazethia ni wa mina ni wa IVF ukazethia intra-vitro fertilization ukazethia itumbe ya mundu umene yoswa na itumbe ya mundu kana yoswa na nisia combine wa outside the womb nza wa ebu na sieke wandini webu. That's what happens. Nekana usethia mundu nundu usethia matumbe ma mundu ni normal na ma mundu ni normal no maitona kukomana ku what kila kikekani kana what's itumia mundu muka noze kutumia ya mundu ume no mix in the laboratory in the tube, our test tube babies. You mix it in the test tube and then you insert the that fertilized ova inside the womb of mundu muka na mundu muka akita banaikua. Now, there are so many issues IVF nundu sometimes there are so many issues nundu person things is happening nundu naturally conception kana ukwebu ya kwetwa ni normal na matuku maingi is artificial na matuku maingi is not actually it has so many questions lakini si akaingiala method mind mwana. That's what they go for, especially if a tube blockage na tube chako na cha blockwa to conceive with what are the over no fertilize and then you put inside kwa mundu muka. There are other extreme extensive cases, although those are very rare. Personally, I've never come across one. Nikana uza mundu bwana ndo kukwebu na embara ndo kukwebu nundu wa uterus yake tinsio ni kwa over yake da mundu muka niosa sperm ya mume no mix outside no keke and then wa mundu mukonge na mukuyebu. That's extreme. It happens, but in Kenya that's very rare. Na jokutimi infertility kana kwithota na mwana is not chicken ki laisi muno. Na jokutimi kwa ndo te tunaza the first part ne kana no sio mukambe ya tene na ninonete matuko maingi andu aingi mokire mena miaka 45 ndito no kutetea muno nundu wezaithia ipinda yuyu weza kwithia almost ya kutinzio na that is a real problem.
na they no longer ulonge wipo mwingi muno ni wa low libido kwa mundume. Kwa mundumuka is not a must. Libido mundumuka is a bit guarded. Actually tuna mwe kwa libido yi. Yeah. Pekulia ndangi mendi to maikulia. Yeah. Alama daktari ma kuunza na Dr. Google. Pe kilungu ni chambe ni weti yuluwa muthenya wa 10 na cha na 14. 14. Yeah. Nikaendea tumbia mundu mukai kale 24. Oh yes. Ninekulyo. Yeah. Then utonyo sungia. Bando masia ebinda yu pe ebinda ile utonyo mundu mukotonyo itabaka kwa kamwana kana kamwili tu. Nitengemea ni mithenya yi baba. Yes. And it's scientific. Na inject ni makula zine kulira matuku mengi, it's a major question kwa aume muno ona kwa mundo kwa aka makula nitono kwa na kabisa ndi. In most cases and this is scientific. Ni nasa kana itumbe ya mundu muka ya mundu ume ikala masaa 72. Ndira mundu muka na nitono fertilize na mundu maro no kwebu. Itumbe ya mundu muka ikwa masaa 24 amina kuma. Pe isumbe ya mundu ume nilete la ndi no mundu muka. Mubaka itumbe yake kaza kuma nekana ikethia matumbe la make nekana ikafertilize. Now this is where the question is. Matumbe kanda mundume ile sia kabisa. They are very active. Na hiyo semba mbe. Na hiyo are very active. Ku embwa ni very active. Embwa ni yakala muno ni active. Ile la bina tende. Na maikwa alama kabisa. Alama kabisa maikwa. Baitiwa alama mundu muka. Icho kutumiona girls are more than boys. Nundu za kwithia embwa wona na mundume muthenya wa 12th day. Uyuka kwithwa na you are over is akuma on 14th day. Matumbe alama tino no ma mundu muka. Alama mundume ni tusembia na ndatela na twakwa bina na twatela bina. Ko embwa wendo sia kabezi utaimia on 14th day. Nikana itumbe ya kuyauma na ya mundu methuma nikana kala kabezi kasembete nakamana na kalaka na biza ne itumbe ya mundu mukane kana ka kabezi. Ku embwa ndo sia kabezi matukumainge. This is not 100%. Mwenda kwa na mundu ume on the 14th day. T15 there's blank by kinto kwa mundu muka kwa mundu by kinto. 15th day, 16th day they start nondo itumbe ya murkani umie na ne lebina na nekuye. Lakini itumbe ya mundu mwe kala muno panpa 3 days. No night from 12th day, 12th day, 14th day, 13th day na 14th day na 15th. No kona na mundu ume bubu na muno ni kwa andwala me infertility. Kanala mena bina wakata mundu ume na jokutimi in most cases of course siana subone ngaina ni wona mananga mundu kabeze kana keletu na jokutimi wona andu aingi makothanga kwata twilitu twingi mbeba tumana na ukwata itumbe ukwata keletu kana kamwana ni itumbe ya mundu ume itumbe ya mundu ka it has no part to play kuila mundu wa mukwata kamwana ni andu merete tumana twingi muno lakini pia andu merete twili tutakwa na ndika mwe ko ila wendo kwata ti delo blame kibeti ndo lo kwata kamwana mundu me niyo tumbe yake ile kwithwa yi produce kamwana kana keletu ndo tumbe ya mundu mukani standard ithwa thi standard ya mundu me ithwa thi difference na hiyo kutimi ila mundu muka wa mosia kamwana kana wa moja kabinsi embwa wa moja keletu embwa wenda twele tukando mwana the issue ni mundu ume ti mundu muka na hiyo mundu wanda do blame ndo na cia keletu tana cia kamwana kana keletu ni mundu ume ndo itumbe ya mundu ume play that part yes akule ndo kulidite ingi na angima yasa kana itumbe ya mundu ya kimwana yu niyo yithaye itulu aye niyo yithaye active na hicho kutimi andu ala napenda ngene that advice na makasa seed ungona ngoma na ndume on 14th day lakini mwako na on 13th day na 14th day na 12th day weza kwithia matumbe ma mundu mukani mo maingi ku chances ya fertilize mundu muka is higher than kote mundu ume that's how it is
No, the X and Y chromosome. Y chromosome is more active. X is a bit slow. Na hizo kitu mekala muno ndini wa mundu muka muno kezi that you mbwa makomani on the 13th on the 12th day which are with the 14th day ala me pole mundu muka onde. No the Y chromosome is very active na ni akwe. Yes. Unawetailwa libido. Libido, yes. About the libido ni na wata libido ya mundu na that's a major problem kwa ume na ni the major issue. Ndika na mundume ate ungama tatono saithia na saingi saithia mundume no ngama lakini matumbe make ni blank maina kendo kana mena abnormalities na ndicho kitumi when there is that problem ni zote tambia also thina wa mundume tene na ni kwata kila kimana muno at this time ni akwa libido mundume kana mundume kana ndeko ngama kana aungama ebwa metoke kana aungama after 1 month paili kusia the mundu kwa baby na muno. Now apart from kusia the pela the normal kukomana na mundu na mundu mukana this is a problem with it kwa ni mutwana kwa na mama ngudasi kwa there mundume does not function at all na nini ngata mengi dawa na makanesa lakini the law we bonekana onacha mundu muka dawa si ila ituma mundume edwa na high libido they are very expensive now mengi ngila na matabia topic the labu no is very expensive kwa size amaitu embwa wena dina wa libido no so that whether we ready era was there whether mbanya wanda usuka whether work kanesa no how many from nowadays I'm a bit surprised no how many from 28 years 30 years 32 years they have a problem of libido bena munduzu na ndio tumia dawa lakini ena problem with libido kwa sababu mundu ndio ungama na aungama na ibwa mana because now it's a problem na is an issue muno ni ata problem in the marriage be nundu tadama twani te panda mama tuko maingi wicha kwithia kibetikana mundume ena issues inginza enjo kutimi auto function nundu ena issue inginza so nanjo kutimi when there is issue like that the low libido kwa mundume is good to be discussed by the lady na lady has to understand most of the time nundu ila wa kwa understand na wanda na kumtetea ako the libido goes more low. Yes, unless you understand in fact and I've seen this with the mundu muka ila mundu me na low libido na libido ne ta one is nyingi tilasima with no issue the hormone muno with issue ni stress. Stress can cause libido. Stress can come from anywhere. Na joke to me, when there's stress, na you mundu muka ambia na kutata na kwambia kwa with other issues with a slay queen singing joke to me ute function that becomes even worse for the man. Nundu na yo kwa mundu ume libido is the mainstay of a man. A man without libido he feels very low. Na ambia kwa issues singi na libido goes low and it disappears and that happens even in normal life. When ila mundume stressed, there's no libido at all, and that happens. Kwa na hicho kitu mi for kwa mundu mukana kwa mundume na kwa mundume na about infertility na kwa mundume ni low libido. Infertility kwa ni masia itwe maketha ni normal, lakini mayo kwata mai kuitapa be watu da kwa operation na rona mbo kuna anything else to mananga dawa ila sia kwambia ku balance the hormones na penda wile balance ya hormones ya mundume ya mundumuka na hizo kitu in most cases ela te pepe na any problem like that the advice ya mundume atumia dawa tumeta tumeta fertilized men na fertilized women is that the main drugs na inotin dawa sa tukane these are natural products ila ita wana side effects at all penda wila andumeotumia is it one blue pill Viagra which is very dangerous and I cannot advise someone to use it. Lakini daktari niona masama adela tukitende ya chuma kingi tukitende ya chuma kingi leto ya mudia kwa musia isa tukosele labo omunde kwa mudia omunde tekimino kile nikana nda wanda kutamutuma nimbe from Zambia's hospital and also from Kemri na namba ya kwa kana mendo kunia simu no nisini pia ndima kunia simu 0722 801 299 noti mwanza ile na noti imwe ile kenda nela ya Airtel no dupane ni 0734 801 299 ani asante.
ni mubea na ndi musiaisa tukaustelela kilungu cha chuma chukite balato atila muthenyani wa umundi nundu masaa maitu ni mathela. Ni Tofit Mackenzie wa Mutunga nusio nundu wa kwendanya na itutiwanesa.